Treatment investors. Una tsamai Treatment investors. ya eng Ya loto. ntsha matsopi gore ko bue jwala ka motho a nang le bophelo o ne a tsamaya yone o njwetse o etsaetseng Ngwana o qadile ke dula nna ke tswa Edinburgh ne. So ngwana o ntse a kena sekolong mo Edinburgh ke bele ke qabana le ngwananyana a ka next door ke mo khalmela go kopa monna ka chelete. Itse hane re tloa re ya kae ngwaneno ya ba ke motho ka reng o tshwarwa ke krempe ke a ba hlantwe ka reng pace ya ba ya ata e ba jwalo e se le nako telele e mohlaile. o no o lwane le ngwana wa ka next door a ke leng ke camera a ke tlo rapela ntho tse ke sa di boneng tse ding nka camera le shute a lo theola re entse di ka mo re mona ho etsa ntho tse tshwanang le tsena mo iseng kwana ke kgathetse ko rapela ntho tse ke sa di boneng nna theolang penti kapa borukgo ba botenneng le se ke la shuta ponana fela le shute fela seropeng le maotong mare ke batla le shute ntho eo so o ne a tshwanetse lo gaolwane neng Tlamelo kgauswe ntho loto ka 2021. Kha ke sa hlotse ke khutlela mona a sa batle ba mogalo loto. Lola ha o bata fela ha khone o hata ho hang. so why hotel ba o balile kapa Una sa hlotse a batla ho ya spetlele because a sa a bona hore bana ba se ba mo jetse gore ba lo magaolana e bana se ba mojetsitse ba re le ntho le tlalo la loto ka re letlameko so ha ona ntho ba ka khona go re fela ba le kgaole. le tlameko keng kana keng senqanqana lo tola le tshwana le senqanqana ntleleng ka speed guys ntleleng a gore morena Jesu re a o leboha Morena Jesu re a o leboha. ka nnete o lokile Ka nnete o lokile. wa tshepahala Wa tshepahala. ka lebitso la Jesu Ka lebitso la Jesu. re a o rata Re a o rata. re dumela letsohong la hao Re dumela letsohong la hao. le lebitsong la hao Le lebitsong la e hao. leng la Kriste E leng la re Kriste. dumela le matleng a hao Re dumela le matleng a ka hao. lebitso la Jesu Ka lebitso la wa Jesu. Nazareta Wa Nazareth. amen ntho mema ntho hle wa ile sokola o theola tight kapa o theola fela jini le sokola nye kana kana bo mama le sokola ba ile ka lefteng ba sebetsa ka more ya bontate jwale ke a bo mme kana yana oh yeah o tjena o ya tlase kwa motleng kwa o ya hodimo wa ile sokola guys potlaka ngwanaka potlaka wa ile ntse ngwana hae jwalo le tlo njwetse wa ile mentse Eh? O bohlale sekolong. o etsa O bohlale sekolong. Re tsole ga tshabe sekolo. le ntse o bohlale sekolong O bohlale sekolong tsa grade 10. Le bakae? Re ba rago. le mo kentse loto Re matisitse ntho mmae le re batla monna hae jwale ntho ngwe le ngwe monna hae a etsa ngwanena wa mo jwetsa o jwetsa mmae ke ena e le reng o na le dipono ba o na le dipono le mmae o na le dipono jwale re batla ngwanena le ntse dintho tsa lona mmae di ntse di le teng ha ka ta fihla ke re ke ona ntho ne matha ka re ngwana ka mpeng ya mmae oh le ntloela hambi le tlo hata mo khobela ndiet mo khobiseng ndiet le ntloela hambi di khamo se tinta ba lo le tlo mo lokola le tlo mo lokola ntshandi di tlo ngwana are dintse 1 2 3 4 5 kuba Jesus name ntshandi ngwana ngwae dintse mo tloela dintse
o qetile le o mama e dintshitse le o monna hae o man ya tsamaya ngwaneng e tsamaile le itse le bakae le bararo mo lokolleng ntsha ntho tse di kentseng wena ntsha ntho tse di kentseng wena kentsheng le yona le nkile diphatla tsa hae le nkile diphatla tsa hae le mohatisi le mo loile ka buka ba re ba mo loile ka buka mo lokolleng Tswa. Little and win Sakana. Vincent. 1, 2, 3. Bye bye. Little maid. Goodbye. Amen. Jesus name. Bye bye. Nchebe. Osi. Nchebe. Pamsomanso. You're free. Thank you, Muranasius. Let me show you this thing quickly. This thing is very sensitive. This thing is very sensitive, but can we read it? Leviticus. Very sensitive, this thing. This thing that we are going to read is very sensitive. Leviticus chapter 15. 15. Leviticus chapter 15. Bala. Lero le qhitsang butuneng ke sehlogo. Morena a bua ho Moshe le ho Arone a re, buang le bana ba Iseraele le re ho bona, ha monna a ena le lero le qhitsang butuneng ba hae, lero leo le na le sisila. Verse 3. Ha antse a ena le lero, sisila sa hae e tla ba senang, sisila sa hae e tla ba sena. Botona ba hae buka qhitsa lero kapa botona ba hae buka qhitsa lero kapa ka dithibana kapa buka thibana lero bontse bolisisi buka thibana ke lero bontse alisisila ke maka re thusang ka Sesotho guys re bala ka English no ka English. The title says unclean bodily discharges. The Lord gave Moses and Aaron the following regulations for the people of Israel. When any man has a discharge from his penis, the discharge is unclean, whether the penis runs with it or it stops by it. Verse 4. Any bird on which he sits or lies is unclean. Anyone who touches his bed or sits on anything the man has sat on must wash his clothes and have a bath, and he remains unclean until evening. Verse 4. Diphate tsohle tseo monna yo botona ba hae bo qhitsang lero a robalang ho tsona di sisila, le eng kapa eng yo a dulang ho yona e sisila. Verse 5.
mang kapa mang ya amang ya amang diphate tsa monna eo o tla hlatswa diaparo tsa hae a tole ka metsi mme a sale a ntse a le sisila ho fihlela ka phirimana. Verse 6. Mang kapa mang ya dulang eng kapa eng e neng e dutswe ke monna eo botona ba hae bo qhitsang o tla hlatswa diaparo tsa hae a tole ka metsi mme a sale a ntse a le sisila ho fihlela ka phirimana. Verse 7. Mang kapa mang ya amang mmele wa monna eo botona ba hae bo qhitsang o tla hlatswa diaparo tsa hae a tole ka metsi mme a sale a ntse a le sisila ho fihlela ka phirimana. Verse 8. Verse 5. Verse 5. Anyone who touches his bed or sits on anything that the man has sat on must wash his clothes and have a bath, and he remains unclean until evening. Anyone who touches the man with the discharge must wash his clothes and have a bath, and he remains unclean in the evening. Now into very sensitive, deep. There is something that is very deep Verse with number regards to 19. this. Le hatlelo ke di period. Le hatlelo ke di period. Agree monitor jwang? Yes. E reng te bomon. Verse 19. When a woman has monthly period, she remains unclean for 7 days. Anyone who touches her is unclean until evening. Bala. Verse 19. Ha mosadi a ena le lehatlelo o tla ba sisila ka matsatsi a supileng. Mang kapa mang ya mo amang Mike. Yamme, o tla fihlela. Mang kapa mang ya amang. Iko be uzine, iko kapa di Mike di teng mono. Ha di sa so no ska nka ya tebo. Nka Mike sa mona. Adille kaofela. Batho ba sebetsang ka di sound ba. Yamme. ha mosadi a ena le lehatlelo o tla ba sisila ka matsatsi a le tshwantse le supileng. sentse le ukisa di Mike tsane because me makgetha a tshwantse ba le o tla etsa jwang. Yamme ka speed. Ha mosadi a ena le lehatlelo o tla ba sisila ka matsatsi a supileng. Mang kapa mang ya mo amang o tla ba sisila ho fihlela ka phirimana. Verse 20. Mang kapa mang ya mo amang. Whoever touches her, Ke qetile. he or she is unclean. Now, ko ba re check dintho tse powerful mo. Let's dissect the powerful things that are written Ka here. speed a ke re. Quickly, I'm not preaching. When we are ZCs, ke makileng ke na ZCs. When you attend a church of ZCC, ZCs. Banna le ba di consider too much dintho tsena tsa bo di period. Ke ma ya itse bantho. they pay attention a lot to these Wait, things of periods and discharges. O kila fihla ZCs. Okay. Motho wa mme ha le diphirotong o tlo qeta 7 days a sa ye kerekeng tate moruti. Okay. Mameleng he. Listen to me then. Now we cannot say let's get like kereke. As we cannot say that you should not come to church, But dintho tsa sisila but the things of uncleanness, di sebetsa so ntshebeng. zisebenza kanje. Di a tshwaetsana ha e ba le mametse. They affect, Bua le nna ke kwetse. Di etsa jwang? Di a tshwaetsana. they have an effect to the next person. Now, matsatsing ana ha re sana. Okay. A re checkeng buka ya Marena a bobedi chapter 7. 2 Kings chapter 7. Chapter 7 ka speed, oh my God. Chapter 7 verse 3. Ho ne ho ena le banna ba bakae ba bane o Dineo. Ho ne ho ena le banna ba bane ba tshwerweng ke lepera ba dutse kgorong ya motse. Banna bao ba buisana ba re
na re tla dula mo ho fihlela re shwa. butle pele he, bala Tebo. Verse 3. 4 men who were suffering from a dreaded disease, skin, were outside the gates of Samaria. And they said to one another, why should we wait here until we die? Ke Old Testament ne? A re baleng Luka chapter 17 verse number 11. Luke 17, verse 11. Le utlwile batho bana ba sisila ho thile ba tshwantse ba hlatswe ka eng? Mo re ba dileng pele. Ba hlatswa kang? A ba sa nthetha nam. Ba hlatswa ka eng? Ka metsi. Ba ho thile ba hlatswe ka eng? Okay, bala. Singa thapelo. Ai thetha number solang. E singa eng? They should be cleansed with Batho water, bana ba not prayer. sisila ho thile ba hlatswe ka eng? Those people who were unclean, it was said that they should not be washed with prayer but water. Pholosong In salvation, re ba hlatswa ka thapelo. we clean them with prayer. Jesu Jesus, ntshebe dijongeni ke, Jesu uYesu na sebetsa le dinoka. was actually working together Na with the sebetsa rivers. mmoho le dinoka. He was working together with the John rivers. chapter 9 In John chapter 9, o re ho sefofu he is saying to the blind man, tsa mo hlatswa ke metsi. go wash yourself with the water from the river. Ntho e ho wena This thing that you have, batla metsi. it requires water. Marena bobedi chapter 5 ska ba iphehla. 2 Kings chapter 5, Elisha o re ho namane Elisha says to Naaman, o na le sisila you are le unclean, lepera. of which is le leprosy, hlokang hore lo hlatsuwa. that requires you to go have a cleansing. Hantle Eneneni, o ya ka molao. according to the law. Ne ke kgalla ha ke le etsa cleansing. I wish when I make a cleansing to you, Re ye nokeng we should go to the river o ya ka molao. according to Ke the law. metse fela Maria a risa. I'm waiting for the winter to pass Bona by. modimo mametse. Surely God is listening to me. Jesu Kristo o mametse. Jesus Christ is listening to me. Ntwana hore dingaka di le ise nthong. Dingaka le iswe ke dingaka metsi nokeng. Lento ukuthi nithathwe zizanusi to go to the river Ka noka ye seng yabo ya ntata bona. with the river that does not belong to their father. Ntshebe lona ba mathang dingaka ba batlang ba ntse ba hlapa mollo ka tsatsing le se ka la hlana le ya mollo. Noka eno ke ya ntate wa ka eng. Amen. Bala ngwanaka. Phodiso ya lepe Ya ba phodiso ya ba lepe. lepera ba leshome. E itse ha Jesu a ya Jerusalema a feta pakeng tsa Samaria le Galilee. Ya re ha kena motseng o mong a kgahlana le banna ba lepera ba leshome. Ba ema ho jana ba hweletsa ba re Thank you. Verse Ba re 11. ba weletsa ba re. Jesu monghadi a ko re utlwele bohloko. Verse Ba, e 11. qetelle. Ba hweletsa ba re Eh, Jesu monghadi a ko re utlwele bohloko. matha ngwanaka. Ha a ba bona Ha ba bona. a re ho bona Eh. e yang le itlhaise ho ba priesta. Ba re ba saya ba fola ba hlweka. Ba hlweka. Ba etsa jwang? Ba hlweka. Ba la Tebo. Verse 11. As Jesus made his way to Jerusalem, he went along the border between Samaria and Galilee. He was going into a village when he met by 10 men suffering from a dreaded skin disease. They stood at a distance and shouted, Jesus, Master, take pity on us. Re utlwele bohloko eya. Jesus saw them and said to them, go and let the priests examine you. On the way, they were made clean. Ntshebe qetile. Now, here's the thing. Nancy into ke- Why re tshwantse re cleanse? Why are we supposed to go through cleansing? When you read the Old Testament, When you study the Old e Testament, bua ka lepera. it speaks of leprosy Le ne le hloka ho cleanswa. that was needed to be cleansed. Ha o fihla Old Testament, When you get to the Old Testament, lepera ntse le tholahala. in the New Testament, Jesu the kopana leprosy is there. le banna ba dutseng
le ka ntle ho motse. Jesus collided with people that were Ba actually dudisitswe- banished in ba the city. dudisitswe ka baka la hore fela ho na le ntho e ba e apereng e leng lesisila sena sa lepera. They were banished because they were clothed with uncleanness, of which it was leprosy. No qetile. Now, Diqebile. Ngoku ke, mmameleng bana ba ka. listen to me, my children. Nowadays, Kula maxesha ke, monga ke sena haing. Ke a nona yena, tshwara nona, ko file yona. Yena ke a mang? Ke a mme. Ke a hao yena. Bona o motle jwang a ba sa nyalwe. Shaka Zulu. Khutlisang dikelello. Kelello tsa lona di fele lona. Na ke praise ke admire fela lona se le na. Now ntshebeng. dijongeni ke. Old Testament. In the Old Testament, Ho thwe motho a nana batho bane bane mosadi hana le lehatlelo a se ke a thasha motho a mo thashang o ba le sisila. a woman that is on periods and touches another person, that particular person becomes unclean Le banna also. bana ba nang le di discharge le di eng. Even men that has discharges Now, on their ntho e private kotsi part. ke ena. The danger part, Ho thwe batho bana ba jwalo. these people that are like When that, you touch everything ya bona, ntho eno ya bona e se le wena. how Baama and everything that they are, that thing is actually affecting you also. The same thing. Kufana Now, ncamashi. in the New Testament, Testamented batho ba ntse age, ba ne ba na le problem tse jwalo. people had the same problems. Re badile testamenteng ya kgale ho Marena bobedi chapter 7 We studied in the Old mo Testament, banna 2 ba Kings 4 chapter ba 7, 4 bana ba dutse le ba biwe ka ntle motseng. where 4 men were actually banished in the sea. Now Now, here is the problem. Nancy, Pele bana ba sideline before they were being ba beelwa sidelined, ka thoko. being put aside, Ba etswa ntho ne kileng ra etswa ya corona. bayenza lento sike sayenzwa during the Ibitswang? time of corona, Quarantine. quarantine. Bana ba bewa ba quarantiwa ba bewa ka thoko le tswa teng. They went through the procedure of being quarantined. Bana ba etswa jwalo. They were being That done is that why thing. bana ba dutse ka ntle o motse. That is why they were banished out of the sea. In the New Testament, Testamenting enter. still re kopana le batho ba ntse ba na le lepera ba ileng ba tlameha hore ba beiwe ka ntle. We met people that are actually having leprosy again, of which they were Baloi ha ba kept sa out of the sebetsa ka bo sea. lepera le jwalo. Witches are no longer using that kind of But let us leprosy. be honest, guys. Kodwa ke masithethi nyani. Ntho e ba ne ba e etsa baloi kgale. I mean, ntho e ne e etsala batho kgale. Into ebeyenzakala ebantwini kudala Ba ntse ba e etsa le hona jwale. isenzeka ke Ba nangoku. o tjhentjha sefahleho. They actually put a facial Ba o sorcery kenye on you. seqetho. Facial Ba o sorcery. hlahise dipeisi. And make you to have pimples. Ba bang ha ona dipeisi but sefahleho sa o se tjhentjhile. Some you don't have pimples, but your face has Now, changed. le bona baloi Even ba witches, ntse ba operate the same thing. They Ba ntse are- ba etsa ntho e neng e etswa pele. they are operating by doing the same exact thing that was done Ba re before. kenya lepera. They actually inflict us with leprosy. Now ba pholoswa. Now, saved Dintho tsena Christians, re ile ra di ignore bazalwane. we ignored or turned a blind eye Ba on these nahana hore just matters, because rona re le bapholoso ha di no re etsahalla. thinking that Hey! if we are saved, such things that they won't occur Now to us. ntho hore re nahane hore ha re le bapholoso ha re no ba le senyama ha re no ba le dibetlaka ya re etsa hore re relax so nwabe. The intuition that we are saved has made us to be reluctant and be relaxed. Because in our mind Ngokube engqondweni abantu zethu, abasishumayezileyo batho ba re reretseng people that preached to ba us, itse dintho tsena di sebetsa o pholositswe. they said these things that they do not inflict in you when you are But saved. problem Inkinga ke, every day each and every le day, hona jwale even ke today, qeta ho jwetsa monene hore o na le sisila ka mahlong ka I mena. told this man that you have a facial sorcery. And when you check this person Kamjonga lo mntu, sheba sefahleho sa ese jwang look at his face. ke lepera ntho ena. This thing is But leprosy. la matsatsing ana But nowadays, baloi ba sebetsa ka qitho nowadays. witches are actually using the facial sorcery. Qetile. Diqebile. Now re be re Manje, di nka nyane re re dintho tsena di ye ho rona. we take these matters lightly. Now Manje, ke, ra ba ignorant. we became ignorant or turned a blind ba re eye. tanki
ba le ba re thank you. And witches are saying thank you. Re clueless. We are clueless. Now, Manje, that is why kungoko ke. nna se ke sebetsa ka metsi a noka. I'm actually using the water from the river for Le purification letswai. and salt. That Jesus, amen. Ha o na le bokgoni ba nang le tjhelete a kry lena lo cleana ka tlong ka dikamoreng le mixe ntho ena le letswai le mixe le ya lehlatswa le mixe le gropa ba o kgonang Mix this thing when you bath and when you make laundry. ba o kgonang tsona dintho tsena If you are able, the same exact things. ke ne ke batla tlo di cleana today I wanted to give you a cleansing today. ka bonna Kokwam, ne ke boleletse mompho ke batla tsatsing lena ba fole tje ke ba clean ka bonna mara ke tlo le clean le di-family tsa lona hona jwale I'm going to clean you together with your re families. hloka ho cleanuwa We need here's the thing. purification, cleansing go cleansing. ya ka molao ga ke checka the way Satan operatang ka teng According to the law, dissecting how Satan ne re operates. hloka every month first week ya pele re cleanse We needed each and every month, the first week we are supposed to be cleansed. because Gokuba, o deliverwa tsatsi lela you are being delivered o today. tlola 2 days fela baloi ba kgutlisetsa ntho engwe ba tla ka And ntho engwe. witches are actually inflicting the same exact thing after 2 days. because Gokuba, sidibene nabantu abarongo we collided with the wrong people. re robala le batho ba wrong ke tlo le sherela The worst part, we are actually having the sexual intercourse with the wrong people. ke le qoqele re robala le matimona We are sleeping with demons. ke bua from experience I'm actually speaking this thing from experience. nkile ka kopana le mosadi o mongwe wa mistress Ngidibene nomunye umfazi that was a teacher. ra jola We dated. ra jola ha ke qala ho kena ka botshabelo When I entered in Botshabelo, ke ha ke jola le mosadi I was qala actually kereke botshabelo in love with that lady. I'm the only pastor dumelletsweng in South Africa ka fela o bua le nnete ke nna fela lona le Holy Cross Choir of the Holy Land of the Holy Messiah ke a le jweletsa yang I'm the only pastor ka robala le this lady I had a sexual intercourse with this lady. and re bukile relax ya monate jwang Sibukile, relaxed. ka nako tsene ke tshwara di-bible studies ntho kerekeng ya ka botshabelo At that time, I was actually having Bible studies in my churches. e ne le labone a ne re le together It was on Thursday when we were together. Friday On Friday, no ka Saturday ke a tlile bible studying yaka on Saturday, wafika ke kwi Bible study. because na e sale ke jwala ha ko freya ke tshwantse ke tlise kereke ya go ha o tlo nkisa taverneng nna be ke sa kgone ho isa kerekeng Amen. ha ke setlatla nna ke na le influence nna tlatla ke tsona fela tse tlabe di iswa di-taverneng o sa nwe jwala maro o hubiswa ke motho a o isa jwaleng because a le na influence that is why le senang bakgotsi ba lona ka rra kereke o hlole le ko tlisa boyfriend ao ka rra kereke you are too weak le weak ha ona motho e ke sa mo freyang a ba sa pholoswe nna kaofela all of them nna batho ba ka kaofela ba pholoswe le ba re lahlaneng le no ke tswa lata mofora ke a no pholosetswe lo hlola ke mofora nna mo oro moroma nna nka tla le wena o phela mo horeng o ngaka that is why ke jwetsa Gogos Cotton ke re nna ngaka nka inyala sangoma nka inyala e qeqile tlo pholoswa mo I'm not weak ha se yona tabe kgolo ke na ke kwale ha re ra itse sa monate mo le re le teng le motho ena ke bane ba o tsela se bile le hlaphoetse mamenemene toloka tebong le mamenemene lona ha qeta ho itse sa monate le motho After then, we have done all our re deeds bukile teng where we booked.
ka Saterdag o sa tlile Bible study yaka On Saturday, she came to the Bible ke study. a mo rapela I prayed for her. a manifest She manifested. utlwa le ba kae Nibangaphi Dr. November uyabuza. a ke mong ho yena Ndimnye kuye. o mang a ke stepmother sa hae Ungubani, I'm the stepmother to monga her. mmele o kae Where is the owner of the body, ke mo Dr. beile November? asked. lebitleng la mmae I took her to the tomb of her ke mother. re jwale e ntseng ke mo kobolla moo ke mang stepmother re ntse o kobolla nna gamors tolo ka tebo sata tebo toloka ke bua pela moya o halalelang I'm surely utterly saying this in ke a front ke of the Holy robetse le Spirit. lete mona I was actually having a sexual intercourse with a demon. ha e felle moo Ayipheleli ke apho qha. kgatlhela bobedi For the second time, go na le disledi ke interested ebile ke batla monyala there is this lady that Dr. November was interested in, wanting to marry her. o tlile Uzile ke. ha ka mona Bayswater ntlong e kgolo Endlini ka Dr. November ke Bayswater, ka moreng e ntle in the beautiful bedroom. feta tswela ka letwelana la sawese Ewe zenzeka izinto. ke itse sa monate Ewe. ha ke qetile ke buletse TV ke shebeletse video tsa ka tsa kgala ntse ke le TV Dr. November is actually turning on the TV, watching his videos A phamisa from the mahlo. past. ka bona Thekesela a sheba TV Wajonga ka i-TV. mo tshwara le bakae re 4 Dr. November wambuza nibangaphi bathi bayi-4. o kae mongameli ha o botshabela Where is the owner of the body? Usebuthabela. ntse ke ko bolla ba rona Disebenza nabani kanti apha? o bona le ntshe the reason why ke re le hloka cleansing The reason why I'm telling you that you need le purification, robala le madimona you are sleeping with demons. silala na madimona We are sleeping with demons. some of you Abanye bethu, your husband is demon possessed indoda yakho inamadimoni. o robala ke motho demon possessed You are sleeping with somebody that is demon ba ska possessed. betla ka wena o tsebe next But unfortunately, you do not know anything. your boyfriend The boyfriend demon yakho possessed unamadimoni. ka mo tsebe Kodwa your umazi. girlfriend Your demon girlfriend possessed inamadimoni. in short silala na madimon ka bokgutshwanyane re robala le that is matimong. why Kungo. o ya ka molao re hlokang cleansing According to the law, we are in need of purification or cleansing. silala na madimon We are sleeping with ba demons, affectile maphelo a rona of which they have affected our lives. here is the problem bazalwane Nansi kinga. you must remember go Ukhumbule, na le ba robalang le madimona there are people that are sleeping with demons spiritually spiritually, batho ba etsa sex but they are doing sex. re be re ba le batho ba robalang le madimona And we have people that are sleeping with through demons sex through sex, ba have sex when they have sex, without condom without using a number protection. 2 ASP, nkile ka suna motho nkile ka le qoqela I kissed somebody, I ka told, suna motho ka utlwa le dimona le kena leinong la ka nkile ka le qoqela come on Amen. guys ba tsana le hopole ke le qoqela ntho ha ithetha numbers Amen. le hopole ke le ka le qoqela ntho just a kiss Ka- I drove ka mathela gratching I drove, I went to the garage ka emisa quickly, gratching and I stopped by the ka garage. reka grapetizer I purchased ka nka grapetizer, anointing oil gold and I took my ka gold itshela ka anointing oil, mono ka rapella grapetizer and I prayed for the grapetizer, ka nwa sipi ya pele and I had the first sip, ka tshwela And I sipi ya spit. bobedi ka tshwela the second sip I spit, sipi ya again, boraro ka kwenya the third sip, and then I then tlo go I jwetsa swallowed tse. it. that person ene ke musuni The person that I but yena kissed, ne re sa jole it was just an innocent kiss
It was just an innocent case that Batswadi, ha happened. ke tsebe leleme la ka le ile la etsa jwang. I don't know what happened to my tongue. Satan. But it was such an innocent kiss. Ke bua nnete. Ha ke re la tswa hore ke okay. If e ne le nnete ne ka le jwetsa. But look at this. That person Lo mntu e ke ke mo sunneng that I kissed, ha na meno kaofela. akanawo amazinyo wonke. O ile a ntshiwa meno. Meno a hae a na be loso. Ukhutshwa ha, amazinyo wonke. Ke a tshwela meno. You can imagine if next a tsebe hore dintho tsena di operate jwang. You can imagine Lin- if I did not know how these things operate. Le nna, Even I. if next a utlwa letimona le nkena. If I didn't hear the demon entering my mouth to going towards my teeth. Ka mantswe a mang le nna. In other words, Ka be ke even na le I, problem ya meno. I was going to have a problem with my teeth. I'm closing. Diyavala ke. We need cleansing. Re sidinga Full time. ukuhlanjululwa. Full time. Thandi wa o ditse morao tlo kwang. Wa kula. We need cleansing Sidinga uhlanjululwa every time. wonke amaxesha. Jesus name. Msanthole ke ntseng o yana. Wa e jwale le ba tsekisa go kgutlalana le ha bona. Wa le ba tsekisa go kgutlalana. Wa le ba tsekisa go kgutlalana. Mo tlwele ke re bone ntwe e kana kana. Wa le ba tsekisa go kgutlalana. Se la motshwara. Wa le mo tsekisa go kgutlalana le monna hae. Le ba kae? Ke zenzile Andries November. Ne ke potsa hore ka isa phone e mic e turitse ya 12,000 mo. Le ba kae lona? One. Wa o kae wena? O Thabantsho. O mang wena? O mang? O nkgono yane? Ha monate. Wa hae. O ska hlola o etsa mic ya ka. O ile a ngala a lo dula kae ka ya nkgono wa hae. Jwale nkgono ena ke yena o teng hape. So kgetlo leno mo entseng. Mo entseng. O kgotletse ka kukung ya hae. Mo entseng hape. Monna o etsa etseng hape. Marako gone. Utlwile difference ya bjang, sa bosirase ne ke itse ke tlo o jwetsa yone taba eo o se o na le difference ya bjang ntate. Jwale tlo go jwetse bothata ba teng. That thing e o Thandi. Ke e. The thing that has affected Thandi has now affected Mpho Wa mo facially. shapile ka bofeile. Wa mo etsa jwang? Wa mo etsa jwang? Wa mo etsa jwang? Mo tlohelle maoto. Mo tlohelle maoto. Mo tlohelle. Mo tlohelle. Just to robala le mosadi wa hae. Ho na le exchange. Just by sleeping with his wife, there is an exchange of something. That is why Kungoko ke. every time I pray for Lebo, Each and every time I'm praying for Lebo, ke sono ka lona. Ba le sa tsebe le ho rapella basadi ba lona. Ke kopa le lo ba lawyer. Le nke metsi ana fihla neng o fihle o tshela ka hara metsi a hae. Ha ntsa hlapa. Hlapa motho wa ka. A ke re wena go ka se kgone mo ho rapella. Ka o betsa ka face. Le ba kae?
le ba kae o mpho le babedi so le me entseng ka mahlong ke ntse seqetho ke tse seqetho a se kgale mosadi wa yo ntshitse sekgo ka tlase tebo It's not long ago where Tanti, there is something that came out. Actually, a spider came out of her vagina. now ba se ba khoteng we need cleansing They are back now. but solanga ke soka ke le isa ho yona make sure that o thola metsi Ensure that you purchase yourself the river water together with the salt. nkgono me ntse jwalo ka tlase Thandi o etsa ska ba betsa maiki ka ya maiki o me ntse Ka mosebedisi a ntse a dula le nna ka tlung. ka tlase Ke go tlile mo. Ha go tla ka sa go tla ka matswainyana. Jole na le beha mo ke le bona. a bona le tswai mo le mo le Nna ke le bone mo le beile. eh o boetsa Ka ga ke re monga lona le gapeletsa bua le lona letseng le nna ke tlo bua le lona nang letse. Lona le tswai la hao ke lona le mo butsing la hao. wa bua le lona Ha monate jwang. O na le nkgono beha wa mo bua ke le bonang a jere. wa Ha le- hlapa ke wa bona. bua le lona Ha monate o tla ba go ba le bana le tumelo e kakang yona ntho e sebedisang le bone ba kgona ho bua le yona Itse ha ntse a re ka ntse ke re e ya ngwanaka. Ntse a re e ya ngwanaka. monke tsama mo shapa me ka metsi ka tlase mo iseng ka tlase mo iseng phule metsing make sure that you feel le touch private mo theole mbrugwe mo isa kangana mo isa kangana ka ngeli thusi ka ngeli bontsha balo ba etswa still a ke ba pala ai ile matso modimo ka ke mo tsama ke mo khafa ka lebitso la Jesu o tlo tsamaya khafu tsama mo sebetsa Ah, Jesus, amen. khafa ka lebitso la Jesu o pusha monate jwang mo khafa mo pusha mo isa banne ska mo mathisa jwang Glory to Jesus. le shaba la ka le ska la thasha mama le ska la thasha theola brugo ba hae mo tshelela ka botinne penti mo tshele udima penti if o gona itheole ntse le o thewa musliman tsiwo tsara kendele ya hao Hold your candle. Mutshele diacha In the name of Jesus. ke etsang nkgono ke hodisetsa wena ntho eo kgetlanena e hla wena phabantsho motshele le ka mahlong I thank you, Jesus. Amen. in the mighty name of Jesus monna unless China vandag in the mighty name a tshwanela ho thola o tshwanetse be le China a le mosadi wa nnete Mageta theola yena la ka sala ka ndapeng chicken e tswang a ke batla bonele ke dithaka tsa hae tshwara candles di tshwara di kopanye Hold your candle and make them to collide or put them together. a o qetile tshwara 300 yan kapa 700 yan Hold that 300 rands or that 700 rand. ke mang jwale ke mpho tshisa meriana meleng fire o lolla tjena vandag fire monna ha lliswa ke metsi a noka tje
Motshela hohle. Ke cleansing to you. I got to cleansing. Get cleansing. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amagamoto. Tlokwana usi. Mama Kheta. Mata. Theole mosio. Ausi potlaka. Thank you, Jesus. Mama Kheta. Ba theole misi. Le tshaba la ka le ska la thasha. Le fete pele. Ha o finyane. A di sa tswantse ke iketsetse. Daina, tlokwana. Ka labrara ke ba etse batho mo. Ka labrara ba etswa ke ma. Ba itse o kana ntate Ka bonna. Mara ka ke kena le bomme, ha ke kene ke di one because ke tswa for ba tla mmathisa di TV. Motari ke fumane se ke le jwang jwang. Utlo. Tshela! Tshela! Cleanser! Milling private. Kala brare ke ba hlatswa nna mo. Ba fela le lona fela ba mphametse. Ha ke tsebe le nna tla di etsa. Are me ka motoro. May we stand on our feet? Ma boss. O bona o tsoga. Ba o bona o tsoga. Ah, Shaka Zulu. Mama o itse o nkile letswai lona leno a bua kgahlano le polelo tsa hodima letswai. Lona lona le beile thabantsho. Bye. Etsa la mo. Ai. Ai. Hold those Sora candles 300 yate kapa 700 yate. and the 300 or the 700. Ke re se di tshware ka righting, tšhelete e tshware ka lefting. The candles should be on your right hand side and the money should be on your left hand side. E re morena Jesu di ise hodimo. Lift them up. Tšhelete ena ke kopa e sacrifice ka yona. Tšhelete ena ke kopa ho sacrifice ka yona. Molomong wa dikerese tsena hore di sebetse. Molemong wa dikerese tsena hore di Ka sebetse. lebitso la Jesu. Ka lebitso la Jesu. Re ke a leboha ntate. Ke a leboha ntate. Hlabelo sa ka ke sena. Sehlabelo sa ka ke sena. Ke fana ka tšhelete ena. Ke fana ka tjhelete ena. Molomong wa hore dintho tsa ka Molemong wa hore dintho tse tsa ke ka tlo di buang ka dikerese tsena tseo ke tlo di buang ka dikerese di tsena etsahale di le jwalo. di etsahale di le Ka jwalo. lebitso la Jesu. Ka lebitso la Wa Jesu Nazareth. wa Re Nazareth. ke a leboha ntate. Ke a leboha ntate. Ntho e nngwe le nngwe ke tlo e buang Ntho e nngwe le nngwe ke tlo e e buang tlo etsahala. e tlo Ka etsahala lebitso la Jesu. ka lebitso la Wa Jesu Nazareth. wa Nazareth. Ska la e beha manke. E tlise letson la ka. Mphe jana sa sa. Potlaka. Gaul. Mphe yona letson.